Belakhen kirmasingcha lahar patimu patika Khowai bypass national highway wo tongma Ajogar tila amchayo patimurgoi shraimaka sarikni damdao khai tamajarbo Khowai bypass Ajogar tila amchayo bike Thutaijagwi khoroksha burichik tai khoroksha sago dokumankha sago dokuman jaganongo dodroke khosabuinai Khowai hangko sakamnago pifajaka patimung tuinai belakhen tongplamung nokdakha tai obti hai lahar patimung no tuinai sago dokumanai nukuni borok tamsaka nainaji chinmapli Kamu itu sebaiknya, kamu itu dulu sih, baik itu speed itu saya lagi sih. নাম কি তার তোমার ঠাম্মার নাম হ্যাঁ Rina Shukladas. ঠাম্মার নাম Rina Shukladas. বয়স বয়স 60 বাসা গুণা নেই Ajogar Tillao. কোন জায়গাতে শেখ High realization. Juda-juda bemar manjagai hami maya anggi tongkha haida tawana sidi kaham shak nanyarok bai naikolJak tei duljak klinik tabuk nini ani jotoni kanawono grungshahono kaham shakduk mangduk najagai bitongo Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center oro khunju bokung tei totorani bemuk nanyak grung tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura Bonakari Butongon, obstetrician and gynecologist, chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, aksong. Dr. Shaknaima Kari of Clinico, Ketal Jurani, Ketal Machine Rogbai, Shak Najagi Tongo, Te, Test Rogbo, Klajago, Romdi, blood test, ultrasonography, ECG, Holter, EEG, echocardiography, digital, X-ray, pathology, pharmacy, PhD akoro. Haike asekta lersidi faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 93-628-24100 Tikise Kogdok number 857-582-7871